Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti mapagpiaran, nasayaat apagtuladan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ay, no kaano mo't nga ginimpake isumot nga daw may tuk-tuk dito apartment. Isturbo. Nay, si kamot gaya manang analin. Adda ka di ka asabali dito yung apartment mo. Agmay-may sa aklaang, umunag ka Di magasaklaang. Amok ngamin nga gawid ka ije Pilipinas. Anya ka diday taawit mo nakasupot manang. Ipawit ko ka. Para kadagiti kakabagyak ije Mindanao. Ha? Mindanao? Nagadayumot mana. Ay, napunon dagiti maleta iti kumkumpormi. Apay, anya nga min dagitaya. Kat pawit matla dagiti daddo maagagayam a Pilipina ditoy Sigurado nga, agbayad akon iti bagahe iti airport. Alwada ma, ang mga numapitpit dagiti pawit kaw. Ay sos, agipawit kayo, kat delikado pa'y gayam. Awagan nakto no makadanon kan iti Pilipinas, wan. Ay maamwam tulat ta. I-post kun to. Ay, adda ballpen mo dita. Anom ti ballpen manang? Ballpen kan papel, iyalaan nakman. Isurat ko di ipaalak into nagsubli ka. Ha? Adda ipaalam? Wen. Agpaalak man iti sa nga garapo na bugoong. Saluyot kan bulong ti aba. Anya? Kan mabalay nga agpaalak pa'y iti daing kan tuyo. Anya timbagan iti Tambelen? Damagan niyo pa'y laang, tatang. Nangag yung matitungtungan mi. At ang kanon iti airport ni Antem? Wen, aglugan ka nun iti aeroplano yung madamdama. No kasta, rabia makasangpet ni Antem dito'y balay. Kat, anyangay nga ron. Tiban nyo ngay, lininisa maon. Kababain kini Antem, mamasangpetan na narugit tiban nyo. Managdaldalos ni Antem abilay. Nakadanon ako na talaga dito Pilipinas. Nagpudot lakad ko ayan. Sa dino nga tayo ti pagluganak ama pa ni paradaan ti bus. Ibagbagadamat nga adukano dagiti mananggundaway at taxi driver dito ikad. Taxi yaw, ma'am. Sir, taxi! Asit ka man din siya Ilocano anak kay nagpupukong ka. Nasingpat siguro day talakay mo tan. Agtaksi kayaw, ma'am. Ay, uwan ko matata. Ay, sa dino ti pangituludak ka na kayaw. Ijay man terminal ti bus na agpaprobinsya. Mala, umay kayo tayo tulod kayo. Ay, di yung pa'y bagkatan na kita maletak, Agsarita tayo pa, inumano ti bayadak. Ay, 800 nga minti singir, may nagitulod kami di terminal, ma'am. Anya? 800? Ay, nagninan? Dito tasyaklaan mo ti pasaheros yo. Kasta talaga, ma'am. Kan medyo adayo, ti papananta. Ay, nanginagayam. Mano aya ti kayat mo, ma'am. Uray limagasot ko malaang. Agpadpada tamat na Ilocano. Malangaron. Aglugan ka antay kargahon ti pagahay. Anya, kat ni tatangan. Adda ka nun ijidalan ni auntie. Damag kayo la adamag. Damdamaga ka, talo mamisin dyan inadubok akarnit banyas. Kahit ka din ni auntie day ta akarne. Kitno day tati paborito mi diubing kami pa'y. Jak tupay kayan. Ay sos, naimimas ngam karnit manok. Ha? Ni, urayan da kong nagiti barkada ki Jirwar, tatang. Ay. Saan ka pumampanaw? Taurayan ta ni Auntie Mabelen. Mabayag pa ang makasangpit ni auntie. Kunan magganiti dalan? Katno kaluglugan na pay lang. Ay, kunakno asidagan. Sapay impapulot ko man ang tinluhutok asidagan na. Apay ngay, ma'am. Nasaan ka nagpasundaw dito'y airport? Saan ang tata? Taisumanan agastos. Ay, sa bagay
Ay, sa dino'y tayo na pagilyan tinagapwa, ma'am. Hong Kong tata. Domestic helper ak ijay. Nasong bata ko, hindi sumaruno sa lutsud mo. Ay, naamumlata, mati sumaruno at damagay. Ay, nabanbanuga ka nagbiyahe. Awan pa'y turog ko, manipod idi kalman, tirabi. Ay, madlaw nga raod, napuy-puyatan ka, ma'am. Mabalin ka di nga iturog ko pa'y biit, tata? Ay, wala, ma'am. Ringan naktulatan, inton makadanon tan, iji terminal tibas. Ay, ma'am. Madam. Ma'am. Nakadanon tayo ka din iti terminal tibas? Saan pa ay? Ang magre-ring ti cellphone mo. Ha? Ayun. Di dala makaururay mo ta na makasangputak. Sung batak man laangan. Hello? Hello, Auntie Belen. Kaya't nakakano ka sa rita ni Tatang. O sige, itod mo, ti telepono. Hello? Ayan mo ka din. Adak pa'y laang dito'y taxi. Umawag akto kada kayo, inton nakadano na kundita. Kasta ka di. Ayaw na. Tayo pagakit tricycle driver amang sundukin ka, agsaganan. Wen, day tamot titungtungan, saan aya? Mabit lang ha. Tayo pagkitakin ka. Umanta malokong. Atoy. Tayo iti agur-uray asidam. Ha? Agur-uray asidak? Awan mo timbagbagak na ilutuan da ka. Kitaan kami na. Jaran. Amo ka paboritom na ito eh. Ha? Anya dayta? Adobo banyas. Banyas? Agsidsida ak ayamot iti banyas. Ha? Sikakit di mat. 5 taon mo lang di ta Hong Kong. Nalipatan mo, ito paborito masidahan iti uping tabay. 10 atawon ko, ije Hong Kong. Anya 5? Aywanan niya. Napayag kagaya man na sana nagawawit. Sige nga Rudan. Umawag ak tulaangan, inton madamdama. Ay, adayugayam at talaga ti terminal ti bus, tata. Ay, wala. Talaga nga dayaw. Iso, nagiti na dumabalik bayan. Di dala masyat kada kami at taxi driver. Baratan da pa iti bayad da. Di kagda nagtata, tanayunak iti sangagasot. Agyaman ak, ma'am. Andang amin sakit ni misis ko, cancer. Kasta aya. O sige, tanayunak pa iti 50. Stage 4 pa ati cancer na. Sige. Anayo kun asa nga ribo, tata. Ay, agyaman ak, ma'am. Man-mano tinaanos nga UFW akasken ka. Di na kun bulaan, tata. Itad kon di sa nga ribo apagpletek kada kayo. Hello, Manang. Belen, jakmat lang mauray yung jepos mo. Iso nga imawag ako na. Tadamagag no nakasangpat kan dita Pilipinas. Agposak payla kuma. Nakapsot ngamin ti signal dito'y terminal ti bus. No kasta, nakadanon kan. Itay pa'y manang, ngam ururayak ti biyahe di sumaruno abas. Basta di mo liplipatan di pauit ko amapan ije Mindanao, Wen, amok. Mindanao, ti papanan na. Ayun gayam. Jak samot na itadkan ka di insurat ko nga ala aminto nagawid ka. Ne, jak samot na alang agpayso, manang. Ay sus ko na akon ka. Ibagaklaan. Mga laka iti sa ngagarapon na buguaw. Daing, gantuyo asagay sa akilo. Ay na, agat tuyo kan daing akton makasubli di tamanang. Sagay sa laang mat akilo ti daing gantuyo. Kat no nagado kayo nagpaalay ti sagay sa akilo iti daing kantuyo. Di isuntulaangan ti linaon ti bagahit ngagsuble. Ay katkas tala ti biyak abilen. Isungagan anos ka, tasi kangarot tinagawid dita Pilipinas. Ay, anya pa'y ngarod ngay, manang. Auntie Belen, namisda ka. Ay na, talaga gayam abalasang kan, ana. Nagbasit ka laang idadak dito'y Pilipinas. Ada pa yan boyfriend ko, Auntie. Ngamdi mo ibagbaga ka ni Tatang takong. Anya? Ang ko dyan bagam. Ah? Matagaman boyfriend mo?
bawal ko ang maki-boyfriend ka. Ha? Kita am ti mabilin. Nag-abroad. Napakita na balasang. Ay, diyak kaya ti maitulad kan kuana, tatang. Naiyunag mo ka di amin ng dagiti maletak. Ay, uwan, auntie. Mabalin ayamot saan? 5 amin dagi jay, 5? 1, apay. Mano aya di binagkat mo? 4. Ha? Bilangan manan man. Sakman lang ti mapanmang bilang. Ala, auntie, 4 talaga di maleta yun. Ha? Kasano ang napasamak na ita? Ay, sos. 4 mata talaga. Makita yun? Anya? Apay ngay, napanan nga rudon nga di may isa bagaek. Ay, friend, nangipa namin di may isa. Pesok ti pabasulam. Inyo nagmilang matkini ana di imbabati konduktor iti basa nagluganam. Nakaibatsak nga rudon nga di may isa bagaek. Ijay nga tataksi, wano ijay bus. Ay, kita man, noan niya di mapukpukaw abagahe. Samot ang tilpi, Jay. Tatang, ada papanan mi kadang iti barkada. Ay, saan ka pumanaw? Itay pa ilanga pag sinsinjak dito LPJ. Saan matan nga umapoy? Kasano nga umapoy? Naibos nga roti kargana. Naibos? Idi pa'y kalman Nagangar kayo ngamin iti karni ti banyas. Ngam dimot nga rod kayat niyan ti bilen. Ay, ingka man siripan ni Antim no nakaturog. Nakaturog? Napuyat ka no. Ingka tumawat iti paggatang iti LPJ. Siyak pa'y lang mo ti baon nyo. Ingkan taglutok iti pangaldawan. Naraso! Auntie Belen. Auntie. Dumaw-dawat ni tatang iti paggatang ka no iti LPG. Naibos di pagluto yo. Awan ka nan tayo, no saan ang makaluto ni tatang, kaputa awan LPG. Sagmamano ayati LPG. Nay, nagkapo ami, friend. Ay, kita man nakapagkatak iti LPJ. Ay, una niya. Ay, si Mang Padgaya man ni Manang Wabilain. Wen manong, si Mang Pat iti rabi Agpainom ka nga rudan awan mat kwarta kita. Si kakit dimat. Itapay ang maawanan ka. Kat kasangsangpat ni Manang mo. Dumawat ka kangwana. Ay, wala niya. Sige, iawit ko pa dito yung LPJ. Agsubliak to. Kat addan to awit mong arak, Auntie. Auntie Belen. Apay aya. Ikandak man iti kwartayo. Namuan nga min dagiti barkada kasi mangput kayo. Agpalpalibre da kanyak. Ilibre ka no ida iti milk tea. Ay, only in the Pilipinas talaga. Manoti ka sa pulam. Uray 2,000 laang, auntie. Ha? Manang Bilen. Apay aya. Kundi sit-sit ka dita. Anyaya ti sirsiripom dita yan tiri daw. Nakari, kagaya man manang. Itay pay. Kapanpanaw ngamin ni Ana. Di mawat iti kwarta. Apay, anya ti ibagam. Ikanak naman iti kwarta manang. Kang kantsawan tak namin dagiti kukumpatre. Agpainumak ka no, tasin mangpad ka. Hay, biag ti OFW aya. Sagmamano aya ti arak itan. Kanaklatan iti 5 gasaot. Mabit lang. Aday tate 5 gasot. Ay na, thank you Manang Bilen. Uy, alaing kan. Istorbo ka iti panaginanak. Ay, uwan kaya manang. Mabalin pulutanan milangan jay karni ti banyas ngayon lutok. Sige, pulutanan yun. Agsidsidaak ayamot iti karni ti banyas. Kaya tiyo asawan, auntie. Diyan mapukpukaw ang maleta yo. Isutin lang ikargaan nyo ti amin ang pasarabo yo. Wen adda amin ijay dagiti tsokolate, kaskada kindi, kan anya pa dita. Ay, nagnervyosa ka, auntie. Ay, sabay ko mata isubli, di nakaala.
Ha? Auntie, dito cellphone nyo. Handa umawawag. Mabit lang kasong batak. Hello? Hello, ma'am. Sino da ito'y? Siya driver na nagluganan. At nabati ang malita, ma'am. Jak nakita, naisir sa ligi si Ruki Tugaw. Ay naimbag ata, damo numero ti silpo na nakasurat iti malita, ma'am. Ay na, agyaman tata. Kunak no na po kawan, kat saanan ngagsublipay. Ay, mapagbiyaran, no mapagtal ka na ka-driver, ma'am. Ay na, agyaman tata. Takas kada kayo ang mapagtalkan a driver, tinatumpo nga ka nagluganan. Sana bale, tao mayumot isubli day tamaleta. Ikan kayon to, itigong ko na. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw, iti pagsasao, ako na. Ti mapagbiyaran, nasaya at apagtuladan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatipyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken da ito'y ng estasyon. Kas talatipyag! Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Kas talatipyag! Ket ita, at to'y ti pakasaritaan anaadaw, iti pagsasao, apunana, ti agasawa, rumbeng agkinkin na awatan da. Tapno tultuloy ti panagsayaat ti pamilyada. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatipyag! Ay, ata, kita mo talagang dito dakil asarming. Magustom ka di madlaray tapukis mo? Ay nawan, kaya't ko daytoy ababa nga style ti buok ko. Tawanin oras kong agsagaysay. Ay na, kas talatipyag, nakasano ka, busy ka akanayon, kadagiti anak mo, kas tamatan ka ni mister mo. Ay na, pudno dayta. Nagrigat at talaga ti plain housewife. Ay na, kas talatipyag ko nakaruan. Kadahuyan daytan iti misis. Isu nga roda sinerbisan kalangan iti balayon, taamok nga wanwayam ama panigi parlor ko. Ay na, agyaman ang. Oy, awagan aktuahin ton kasapulan nakman na. Umayak nga umay. Tani, malaksid akimita aken ka. Kat ay na, bongganis adi, timpamiryendam. Naglaing ka man nga agluto sika. Sika at talaga? Ay, sigurado at adama in love ni mister mo. Ta malaksid analaing ka nga agluto, pimintas ka pa'y gapo iti pukis mo. Agluto ka magawan. Simangpot ka matgaya man lakay. Wen, nasapak ang naglutong. Tamasapa mat amaturog dagiti ubeng. Tapno masapa dan tumot amariing. Anya luluto nga Si daan dua aputahi daytoy, adobo a karne kenatang. Anya, doa po tayo, ti sidayin tayo? Ay, naggastusan nga Ay nalakay, nalakatin nating ita. Ay, nagpapugis ka, Mike. Imay naksinerbisan di kumarik abakla. Ay, sos. Manumanan nga tinagastos mo. Na, tagungot kan samot tin lakay. Ay, nagrigat agbirok iti kwarta, bakit? Ay, talag, gastos mo tiraramidan. Ramon. Gastos latian mo, ma. Ay, agtipid ka mo ta. Ina, naglamis unay dito silita. Iyon ko di aircon ta nagpudot. Jak makaturog. Di mo pa yung mo matagtipid. Ni, api niya inagdap mo di aircon. Agpapada kay lakadag iti anak mo asaan na nga mo ti activate. Anya ti inaramid mo ijay sila dagiti anak ta.
Ay inidap ko ti silaw akan electric pan. Ay agasan. Agpat-pat nagayam ti pa nag-electric pan da. Kat, nagputot ti panawang. Imbaga, asa na mabalin nga agpat-pat nagyay silaw, tanangina ti kuryentay. Ay unay kamatan Ramon, amumat nga ubing pay dagijay. Di da kayat ti maturog itinasip ngat asilayd. Ay aguli makan. Tasan asika ti marigrigatan nga agpirpirok iti kwarta. Ay, lukatak man laangan dagiti tawa, tapno adda sumrak nga angin. Ay. Apelo ka tam. Kaya't mo sumrek amin dagiti lamaw. Addan, asa na ka makaturaw? Hay, ijayak man laangan salas ang maturog. Hey, surusuruin yung amin ti-activate. Nagrigat yung birok iti kwarta. Uy, Magda! Ay, Erlinda! Ay, kumusta ka? Ala, nagbayag ka sa andaan ng kita, ha? Mun nga Rod, ay nakastilata full-time housewife. Kat, manon nga di anak yung kan ni Ramon. Talon Ay, aya! Sana bali, tablong kalatamad. Suki. Kaano ka nga nagsubli dya office? Ay na, saan ako nagtrabaho? Tapay mo. Kadamot ang trabaho nila kay ko. Ay, dakol siguro ti sweldo na niya. Iso asaan mo akayat ti agtrabaho? Medyo, kadamot ba safe? Ay, alam ti cellphone number ko. Tanukas pangarigan kayat mo ti agsubli iti trabaho. Awagan na. Sige, kuntakin ka, makapagpanunuta. Ay na, Erlinda. Agsubli kakit din iti trabaho. Apay nga siya? 5 dagiti anak ko. Ipapilit nila kay ko asaan ako nga agtrabaho. Hanggang ay, tsak kaya tagtali na adlang ijabalay. Taad-adda abo makutak. Ang api asikat yung makipalpalingke. Sa anak-anak ipalengke. Napan ko lang siningir je gayam ko nga dautang na ditoy. O sige, ingkag palengken. Basta, agsublikan to ijay office. Mayat itan ti baro ang manager. Naan-anos ng jay sigod. Kapit na nagadumot na ginagatang mo? Na, ginatang ko lang ang dagiti nakalista. Agungot ka manan. Kasano dyan ka gungay? Gastusin mo't ang mamimpinsan ti sweldo. Kasapulan tayo amin dagiti ginatgatang ko. Manaw tinabati iti inyawat ko kung kasweldo. At dapay sa nga ribo, pang-allowance dagiti ubing. Sa karibulangay? Ay, unay kamot ni Erlinda. Gastador ka mula una yan. Ay ag-drive kakit din ta ni traffican. Umanungat kakit adata dito nga tidalan. Pare, biyernes ita. Sumurot ka kadikada kamay. Abay, sa dinong ti papanan niyo? Aglang ay tayo Mapantayo lang uminom iti beer. Tas tala tibiyag Aglang ay sagpaminsan. Sa bagay. Sumurot ni sir. Isuang sumurot ka batan. Ay, sige. Ibagan no sa dino ti pag-iinuman tayo. Tas sumarunwa. Ay agyaman pare tainyawid mo dito balay ni Ramon. Nasubra na tinaginom. Iswasaanan ang makaawid. Ay, nga Rod. Iso ajak kayat nga agin inom iti sa bali alugar. Tadi nakabalan a kontrolan ti bagina. Basta da kami nga office mates na ti kakadwana. Awan rumbang apagdanaga, maray. Safe nila kay mo kada kami. Ay agyaman manen Ay, awan ti chicks ni pare Ramon Ipagbagakon kan ka. Naginom kami lang talaga. Ay pare, awan matipang panunutag ahasta. Linda! Hoy! Umay ka man dito Apay Ayan, jumalit ka Nakaparabaw di talamisan. Iyawat mo man. Ay unay kan di ka lang makatakderan. Data. Na. Abay ay. Apay nga niya. Ay. Awan mo pulos kwarta Kasano nga awan ko nam, jak inukag day tapitakam idinaalak di tabulsam, basta imparabaw ko laang di talamisan.
Ayan nan nga, di 5,000 akarga ti wallet ka. Ay. Awan ti 5,000 na dayta. Ay, Erlinda, di naktaktakawan, day. Na, papasulan nak alangalay ti kwartam. Kano intulod na kajay kumparim takas taunay abartek mo idirabi ay. Apay, di mon malagip dagiti binaybayadam ijay naginuman niyaw, Ay, salbag abiyagay. Ha? Naglaing ka nga reklamo agastadurak. Ngam si ka, gastusam ti 5,000 iti arak lahal. Ay na, pare. Di mo ngamin kayat apartapan idirabi eh. Nagboluntaryo kang agorder iti arak. Tas ikati agbayad. Kastaya. Ninayunak pa ikit di adya binayadam ijay naginuman tayaw. Ninayunak iti 1,000, jay 5,000. Ay, apay nga tawa mo, malagip ko nakasta. Sabagay, kastahak mo't numaminsan. Anong saan nabali, pare? Agswildo tayong tumanin. Ha? Masukatan to ti kwartam. Nya dagito inyawat mo kanya ngay. Damagampay lang. Resibo ada kita dagiti nasken abayadan. Ay, agasan man dito eh. Kuryente, 2,500. Danom, 500. Nih, apa niya dito eh? Internet data. 1,500. Ay, pangalan nga iti pagbayad ka na gito eh. Isungarod nga inted ko amin kan ka. Diyak pa'y awat di sweldo. At dan pa kaibayadan na. Ay sus, manulangan nga iti mabatay. Kat, apay akitaan na nga iti kasta. Gastadura kan tumang amin. Tila gagatangan. Di mo pa mumunti activate. Tanya ko madaytaw ya. Ah. Daytoy may sakaha sigarilyo. Agas gastusam itinaldaw. Bisyo day taramaon. Siya, ada ka di bisyo. Asino nga taday ti umawawag? Song batak man. Hello? Hello, Mare. Ni Erlinda daytoy. Oh, si ka maggayam. Kaya't kung trabaho, Mare. Ay kasta mayat day ta a desisyon mo. Kasapulak ti kwarta. Katwan mat ngamin. Saan amabalin anak kasanggir kalatan kan nilakay mo? No kabailang pa lang matiag trabaho. Go! Wen nga road, Mare. Sige, isaganam dya application mo. Tainton bigat, endorse kon ka ni manager. Ay na! Si kamat gayam dun niya. Ano iti masapul mo? Friend, papintasin nakman. Tada na patig apapanak inton bigat. Ay, good sure. Alatugaw ka na. Thank you. Ala, imatidog man ang tibuok mo. Kayat ko jay sigud a short hair. Apay, ag-date kayo kanila bidabs mo, ha? Saan? Agdidit kami ayay tiday jay. Ay, ket, anyang hingar ti papandam. Nagaplayak iti trabaho. Ay, mayat back to work ka, donya. Nga rod, kaya't kumatindag trabaho, tapno maadaan ang iti income. Ay, no at the work mo. Dito'y kalata parlor kung agpapintas. Saan ka amabalin amapan iti sa baliwan? Wen, di ka kadi madanagan. Awisam kit di amin nakatrabahuam. Ta dito'y dan parlor ko nga agpa-beauty. Oh, libre kanton iti manicure, kan pedicure no maawis mo ida. O, di ba? Bongga! Natararamidan. Agplan-plan siya. Eh, saan ko uniform ti plan-plan siya? Pagbadok inton bigat, mangrugi akon ngagtrabaho. Anya, nagtrabaho iti yan niya. Ijay office, asigod anag kapwa. Agsubli ka man ni Jayay. Pinag-resign ka lang arod din. New management, mas dakil itan ti sweldo. Saan? Saan na mabaling nagtrabaho ka? Tapay kumasaan. Apay nga iparit mo. Plain housewife ka lang, Erlinda, ha? Dito'y kalabalay ang mga sikaso kadag iti ubeng, ha? Nay. Saan amabaling? Plain housewife? Ultimo pa nagpapukis ko, kaguram. Ay naramon, nauma akon amang tip-tipid iti
kwarta ngayaw awat mo kanyak. Takada sentimo, birukam no sa dino tinangigastusa. Ay, andakan, ay na. Welcome dito opisina. Agyaman na friend. Dito ti office ta. Ay na, nagpigsamot ng ti aircon na. Maikawa ka laang. Oy nga rod, saan mat akastoy ti set up na iti? Adon kinagbaliwan na ita. Oh my God, tayam mo ka kadagiti kabarbaro akatrabahuan ta. Nay, agawit ka, paray. Wala tayo, mawag ni bagat ka. Ag-overtime da ka na. Iso masapol ang masapak nga agaway. Inak agluto na, paray. Anya? Ay, narigrigat sa ita. Taadan trabaho ni Mrs. Mo. Sika pa yung tiaglutaw. Huwag nga rog. Sige, gawid ako. Saan ka sumurot, ije pag inuman tayaw? Next time to. Ay na, agyaman kami kan ka, tapi napintas na kami manan. Da kami, ti kapintasan ni Jay office me. Ay, basta da kayo, mga madams. Agsubli kayo, dito'y parlor ko. When, ay, Erlinda, bagay kumot lang, dito kulor ti buhok ko. Kito na, bagay mo talaga, new look. Ay, sabay talaga no mga opisina ngamin. Dapat, napintas kan presentable ka na ayon. When mata? Saan akas la iti may naksinervisan iti balay me? Ay, well kaya, nagatidog kan nagpuskol ti buok mo. Saan mo sapay amasang masagsagay sayon? Amom, inapanak nila kay ko ide. Os! Away ngay! Ay na, kit jay nagastos ko kanua nagpapukis. Ay, maawatak itan. No apay ang nagpursigi kang agsubli iti work mo. Now, I know! Ay, dahil ti pagmayatan na, no, at trabaho. Makan mo ti kayat mo, kan maaramin mo ti kayat mo, iti biyag. Pudno day ta, friend. Kasi ta, adata dito super classy a restaurant. Kanenta da anyaman na kayat ta kanan. Kat, regaluan tamot ati bagbagit na. Isumat. Isu nga ag-selfie taman kit di. Ta i-post ko man iti Facebook ko. Ay, agure nga mat agri-touch ta pa yung Ay, wanan niya. Lakay, si kanton ti makaamo nga agbayad iti kuryente tani, awan wayak nga agbayad. Ay, una. Ilit mong kanyang ti pagbayat. Data, si kanti makaamo nga agbayad iti internet, kandanom, tasyak mutan ti makaamo nga grocery. Mayat gaya mang. Ay, wala. Oh, saan ka itan nga umanunget asi kala amin nun tagasgastos. Pasensyaan ako na bakay. Addan bukod ko asweldo, barang makaurnong tan iti pagpatarimaan ta dito'y balay. Ay, wun gabi niya. Nabayagan na plan-plan wun ta dita. Saanin nga aging galaang iti plano ti amin. Matungpalon, lakay. Ay na, agpay sugayam ti balakad da bakay. Ati agasawa, rumbang agkinkinawatan da. Tap nagtultulaw iti panagsaya at ti pamilyada. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agasawa, rumbeng agkinkinawatan da. Tapno agtultuloy ti panagsaya at ti pamilyada. Tampok dito'y programa tayo. Gus sa latibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon
Kas talatipyag, agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatipyag! Ket ita, at to'y tipakasaritaan, anaadaw, itipagsasao, ako na. Tinapudno nga ayat, awan pilpilyan na. Ubing man, when nunatangan, ag pinulig dalagta, aginggat panungpalan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatipyag! Saan ka kadi amabain, abakit ti kahol-holding hands mo dito'y park? Si Kakit Dimat. Apay ko mamabainak. Kitaom dagiti agdedit. Katawanan da dagiti partners da. Kan ubing da pay laeng. Ngam si ka, senior citizen ti partner mo. Di mo panunutan dayta. Di mo panunutan, tiba at idagta. Amom, ado dagiti mangichistismis kanyak. Gapo iti panakirelasyon ko kan ka. Baybayam lang ida, maumadan to. Ichistismis na kamot siguro dagiti kakabagyam anya. Awan, ngam. Diyak iday kas kaso. Apay ko ma, ngagpapekto ak kadakwada. Tinapatag, agpinpinatagta. Manong Pepe, kunakon kat asika dita nakatugaw dita sangwanan. Ay, umay kakadimot makimiting. Katuan senior citizen akbata nakaskan ka. Wing around, kaya't nasa wine, makaawat ka mataniti pensyon. Wan, iso ti umay kumatalaan ita. Kumusta ni Josepina? Isukat ti katawanak. Ay na, nabayaga na sana nagpaspas sa rin balay may dahil diya kapsat ko. Kasano amalagip na ti umayag pa siya. Kat adan sa kanum ngamin boyfriend na nga ubing ngam isaw. Kat bayamon nabayag mo tinabalo. Sa bagay magkiti ngam ay na. Isulatan ti pagtungtungtungan dagiti kakaaruba. Daya, umay ka man pa'y ditoy. Apay, nana. Adala kayat ko atumagan kan ka. Agap apura ka ka, day. Adda nga min duty ita dito ospital, nana. Mabit lang, day, toy. Apay, pudno ka di nga adak kadidate ni Auntie Josepina at 30 years old. Hay na, kababain man day tanganting. Bakbakatanan, agpada kami na senior citizen. Nga makidate pa'y laang iti adayo nga ububing nga misaw. Bagbaga am tuman, tanay. Isumot tan ti pagsasaritaan, dagiti kakalugaran tayo. Wala na, bayan nyo, bagbaga akto inton makitak ni Auntie Josefina. Manong, nakitam ka din di bagbaga da boyfriend ni Auntie Josefina? Boyfriend? Naki-boyfriend ni Auntie? Isumot day tatis istoryaan na dito lugar tayo. Ubing ka no di boyfriend na, agtawon laang iti 30. Maki-boyfriend pa lang at bakbakatanan. Day tamat nga ron ti kunak. Ay, kwartaan da lang ni Auntie. Naskan nga damang bagbagakan ko na. Isumot lagayam asaanan nga umay dito'y balay. Taadan boyfriend na. Amo ka din dito ni Tatang. Diyak amuan no amunan. Naskan na mamon na, takapsat na. Patcheck, adang ganyan titipang magbaga ni Tatang. Unak mano nakaluto kan Leia. Dandanin, Tatang. Mabisin kayo ka din. Saan pa'y magkitday? Ay, Tatang. Rimor kayo ka din. Saan pa'y mait? Apay aya. Pag-iistoryaan da ka nun ni Auntie Josefina di Tarwar. Abay amida. Saan ka di akababain dayjay akinabakit ni Auntie? Kat maki-boyfriend pa'y laang? Biyag na dayjay. Apay. May paay ka di dagiti karuba ti pagragsakan ni Ante? Bayam lang dagita na lang nga gistorya. Tila pakibibiyangan da. Saan damit nga ron ama ilimpyo ti biyag da. Nasayat may tay may kapimasyar dito yung balay Josefina. Nabayagan nga inururay ka nga umay pumasyar. Ita lang amin nga dawayak, time patarimaan ko di balay. Nagmulmulak pa iti sabsabong kanatang iti arubayan, manong.
Isu nga ro damadlaw ko di tarupam ken panagsasaw manaragsak ka itan itibiyag mawading ka. Manumot atawan ang nagladlading itak manipod pimusay nila kay ko. Ngam ita, nakamove on akon manong. Isu ang naragsaka kon. Kate, asino nga di mang parparagsakan ka ita? Ay, di mo siguro pa dyan ngam ada boyfriend ko itan. Ada yung ubing ngam siyak. Ngam isu tinakariknak iti pudno nga ayat kan panangipatag. Apay adi mo nga rudyam amo kada kami day ta boyfriend mo. Adan tulat ta panawan manong. Amom ka di nga isu tinang patarimaan ijay balay ko. Kan tinultulungan nak pa ijay garden ko. Nasingpet nga raw no kasta. Hawan manong, isu akas labalasang ti panagrik na kita. Ay, kumusta ngay mo tay paboritok akaanakak? Ni Leia. Dayjay, agtrap-trabaho pa lang iti ospital kas nurse. Ket ni Michael, mangisursuro pa lang iti eskwilahan di taile. Nabayag namin ajak nakit-kita ida. Sayang tawan da ita dito'y balayo. Imbagak nga rod kadakwada, amang asawa dan, ta medyo adda idaddan. Awan dan samutan iti kalendaryo ngam awan pa'y partner da. Sanda ka di nga amo anaragsak ti biyag nga adakad kadwana? Win nga raw. Ken, tay ipatpatag na ka, ken ipatpatag mo mat. Ay pudno day tahading kaw. Di daklatultuladan a feeling yangak manen ita, mano. Tatang, apay dagito'y tinapay kan prutas dito'y lamisaan. Asino tinangtid ka dagito'y? Imay pimasyar ni Antim Josefina itay dito'y balay. Ginatang na dagita. Pasarapo na kano kadatayaw. Imay dito'y ni Auntie. Ket anya ngay, binagbagaan nyo may papanitipan na ki-boyfriend na iti ubing? Apay ko mabagbagat. Ket naragsak mat nga imay. Kaslasa na bakit? Limapsat ni Antiyaw. Anya? Kaano pag-iistoryaan da dito'y lugar tayo? Anya ko maita. Bay, nga gistoryada. Tinapateg, naragsak ni Antim Josefina. Amo manak, ababalaeng tibiyag tayo dito'y rabaw titaga. Iso ada kayo kinimanong mo, Michael. Mga asawa kayo. Ni tatang, napanmanin kada kami titungtungan. Nariga, tiag may sa itibiyag. Di wala tultuladin ni Antiyo a Josefina. Naragsak itan tibiyag na. Kanayon na nakaisam. Sa nakaside, akanayon langan na pampanunutin na di pimusay nga asawa na. Ay natatang, saan asyak ni Auntie Josefina? Agduma kami. Josefina! Kunak no asino di mangkulkul ding itilikodak, si kamot gayam. Ada ka di ka doon amangan? Taapay, no awan, dito'y kan lamisaan mi, tamakisango ka kada kami. Saanan? Amok madlang ada ka date mo. Iyam amok ko mga rudkan ka ni Romy, a boyfriend ko. Romy gayam tinagan na. Sa dino ti ayan na ngay. Daychay man makipilpila nga agorder iji counter. Ayan na dita. Jay nakalabaga ti t-shirt. Kaslawbing pa'y mag. Ewan 30 na laeng. Kaya't buti kasta boyfriend. Naragsak kami, di relasyon mi. Ang mga no agbabawi ka laeng di udi na. Si kamot, apay ko ma. Kat no isuti nagkarpintero, naggardinero, kan ita, driver ko pa'y. Kasta kat no awan, jak maaramid amin dagita. Kan awan mo ti anak mi iti day di asawak. Kat dagiti ngay kakaanakam a pinagadal mo. Pasig damot a professional itan, di isuda ti tumulong kan ka. Itan tupay kat jakidan makitkita. Busy da ngamin. Nabaligidan iti biyagda. Iso asaan dakon nga am mo. Nakita ko, yung boyfriend ni Auntie Josefina. Nakita yun, Nana? Nagsabat kami nga minidya restaurant. Talagang ubing, yung boyfriend na. Talaga nakababain ni Auntie. No kaano abin makot, isumit ti pa nagbirok na iti boyfriend na. Ay, nakita ka naragsak ni Antem. Saan akas ide?
Day tamot ibagbaga ni tatang, nana. Idi analadingit ni Antem. Pasaray saan pa yan arumrumar iji balayda. Sa bagay. Mapan ko pa'y danunan ni iji balayda, tapno kasaritak laang. Amo yun, nana. Dakkel tina itulong ni Auntie kada kami kini Manong Michael. Tapno makaturpos kami iti panagadal mi. Iso ajak mat kayat nga agnanayon latan analadingit ni Auntie. Iso nga iti panagkunag. Ay baybayan yun. Tanaragsak mat ita iti biyag na. Manong, masapol nga addan girlfriend mo. Narigat tinapili unay. Nagsao mo di mabutang ang maki-boyfriend. Ay na, di mo latultuladan ni Auntie Josefina. Nga uray kas di abakutan kat adda love life na. Ay na, Jack pala masango na kita. Love life, love life. Uray siya. Jack pala kayat ti maki-boyfriend. Disturbo lang na itay tibiyag ko. Ay, wala kaya. Apay, talaga nga inamin ni Auntie Josefina. Ti panaki ayan-ayat na iti ubing. Katuan, ipanpanakal nanto pa'y kadagiti gagayim na nga ubing ti boyfriend na. Sa bagay, kasapulan mo't kit ti partner iti biyag ako nada. Ay, narigat, nagmay-may samad na kanayon. Wen katsapay ko mataas si kaswan di boyfriend na. Saan lang ang akwarta ni Auntie Josefina ti kinayat na. Ay, sige Manong, panawan kan dito balay, taag duty akon. Abay, kunak man no, day off mo ita. Agkurkurang kami ngamin iti staff, iso ang masapol nga ag-overtime kami. Ay, overtime ka ngamin nga overtime ka, tading ka. Iso adi ka maad-addaan iti boyfriend. Dahil tala trabaho mo, tiya sa si kaswag. Nagsaudi saan abisi. Sige, inakon. Nurse Leia, siga ka di dayta? Ay, uwan. Siya, apay ka di. Naimbag na naka-duty ka. Kwa, intaray ko ngamin ni Mami dito ospital. Mami? Kwa, ni Antim, ti kayat ko asawan. Kwa gayam, siyak ni Romy. Si Kajay. Ewan, siyak ti boyfriend na. Apay nintaray mo dito ospital. Anya tinapasamakan ko na. Kwa, papayaban na ka. Umay ka jay seleb na. Taday baganakan ka. Sige, umaya kon. Auntie, kumusta tirik na yun? Daytoy, nakapsutak pa'y laang. Nagamamu kayo ka din ka ni Romy. Huwan, Auntie. Ay, talaga gaya mga ubing di boyfriend nyo. Naimbag nga ron, tadaan ang itaray kanyak diti ospital. Kalpasan ama igalisak ijaagdan mi. Iso matlagayam ako na jay doktor nga adda kanon na fracture ato lang yun. No awan ni Romy, jak amo no anya tinapasamak kanya. Tinapatag adda kayon dito ospital, Auntie. Agasan da kayo dagiti do doktor. Ay, awan gayam. Mabalin ka din nga isurom ni Romy, itirumbang nga aramidan na. Ganon sa dino ti paggatangan na iti agas. Amom, no read no write ni Romy. Kinapudno na, karpintero klaang idi ijabalay. Kasta ka di, Auntie? Gamado ti amo ni Romy at trabaho. Amo na pa'y tag mekaniko, electrician, kan construction worker. Dayjay laang, tadi na amo ti agbasa. Iso nga asistara man laangan. Auntie, di kay madanagan. Mami, saan ka unay nga agpuwersa? Bayam, siyak ti mangipatugaw kan ka. Walahan, Daddy. Kunakno ka ba alakon? Saan pa'y matlagayam? Kuna ti doktor, medyo mabayag ti panagimbag mo, tadan edad mo. Iso nga ron. Ngam di kag danag. Addaak lang ditoy. Relax ka lang. Kasano pa yun tibiyag ko no awan ka, Romy? Nakunakmatan kan ka asan ka baybayan. Addaak lang itisibay mo. Maragsakan ak unay, Romy. Kat, anya ti kayat mo kanan? Taagawidak, tay nakisaganay jay balay. Nakaanos ka. Amo ka na umakan,
Kadagiti makmakan nga eras rasyon da dito ospital. Iso nga ilutuan ka, iti kayat mo. Nakitak met nga alalayan na kajay boyfriend mo amagmag na dito ospital. Wen manong, iso adakkel ti panagyaman ko. Tasimang bay ni Romy iti biyag ko. No awan ni Romey, sino ba'y kumati mga sikaso kan ka dito ospital? Awan manong. Sa bagay, at ni Leia ditoy. Hangam, saan lang matasiksika ti asikaswen na pasyente na? Ita manong, maawatan da ka din, no apay anak ayan-ayatak ka ni Romy. Ay na, hindi ba anadamag ko? Kat maawatak tirik na. Saan inanas ka na kumbinsirin na kitiday taapanag? Amok nga adu dagiti tattao amang gurgura iti daytoy a desisyon ko. Ngem manumot atawan a nagbiagak nga agmaymaysa. Manu atawan a nagladlading itak. Ket panawon metten tapno agragsakak manen. Wentanang, nakitak no kasano nga asikaswan ni Romy ni Auntie Josefina iti ospital. Nasayat nga ro dagya a tao. Kas namit kumatidumdang a boyfriend ko, tatang. Adumit dita ti agar-aram ken ka. Saan anas ken nga umadayo ka? Adaw ti agar-aram ken ka dito lugar tayaw. Ang mas dawak. No apay ngawan ti mapilim kadakwada. Maragsakan nakitimpadamag ti doktor. Amabalin akon arumwar diti ospital. Nasayaat mo kasta. Ngem masapol ka nung agsubliak para iti follow-up check-up. Wen, aramidan taday ta. Babain akon kan ka, Romy. Adu dagiti trabaho ana baybay aam. Gapo iti panangas asikasum kanyak. Tinapateg, katumimbag ka, mami. Bayampay lang day ta trabaho. Nagswerte aklakit din kan ka, Romy. Nay, eto bang birbiro kan ka dita ro, Arleya. Pinastrek kaun. Oscar ka no, tinagan na. At the date mi, tatang. Ha? Manon nga daw, makit-kita nga itultulod na kada di ataaw. Agar-aram kanyak, tatang. Ay, sige, tatang, tayam amok kada kayo. Ay, kito na. Hindi pa'y kumaa. Ay na, tuladak manmat ni Auntie Josefina nga the love life na. Tapno agbalinak mat ablooming akasken ko, ana. Itang gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Tinapudno nga ayat. Awan pilpilyen na. Upubing man wenno natangan. Agbinulig dalata. Aging gat panungpalan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika. Ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. IDDZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Ang yaman kami, itin kay Panang Tarabay.